kepisanangan da kayo tampinanget tensanan bayanan da penting nga papa kita tama da kontit negatif album di Hanjas liin ti diatit retandat kanawahan imbulay na da ka. Jadi aku upload dat sinding-sinding album itu gumo na tulun dat naka-upload dat sinding-sinding iswang itit keset ti diante iswang na pagkeset ti nga harahat pira sinding iti harahat pada sinding kumaysan na pad side nga kanawahan imbulay na da pilangadan ang piupusan minay asok mata-mata piasa sampagunan tanduk pilihan ko side B na pa nga ay sasway katumbayaan niya kumadua nung muhang ka na padaha kumatalo ampuna nada ko pusan kumapat tandu talawa kumalima 70 juta jadi nakapiahat sinding-sinding iswanggat album itilah dahil taka makura-kurahat swang daw lah dia hakiset dati hade ton pirahilatil PNC Boss Music Studio 1996 deh tinakapiahat kiset daw lah mintan takagya makura-kura ti kapelan da ikulit daw lah di ati kulit donte la kapukas no korito deh kita na deh dehat negare di kanta pemain music donte lah hara BMS kad de ngaran dapat pemain music donte nga deep blues ka hara de ngaran dat pemain music daw ahas jolam awit odit ko daw kapelan dat seterusnya iringan musik deep blues kubahan musik hijol grafik kulit samba kamatulla juru teknik saya lah ango music jemputan rupinin studio rekaman Boss Music Studio BMS tingkat 1 blok B lot nomor 2 Sedco Shop House Kundasang Ranau. Dihat mungkin pengurus kantor tidak Joseph Dusun kah? Jadi ini nakapiahat kuantilah. Ini nakapiahat negara kapelan tit album di Hanjas Linte. Jadi sialah amo ako papa upload dit sinding-sinding itu gumo na kana gitulon dat papa upload da sinding itu jadi sorandat saya daw lah balanta kakasarid poponi ti keset lam nung akura-kura to ni daw lah
sanong pagyato nila kisit dala siyaw arat tunil barang narato negara kapailan na panda di seterusnya nga papaila ko dia hara album bi Moliham Doni vol 1 itu dia ti jadi itu na pang vol 1 nagi ade Moliham Doni vol 1 jadi mantok na pagkapailan ting papa-upload ako pira-pira sinding daw tilad semua lah serat abantalan nga di Doni Kim Siong naman ko pa-upload lah jadi demikian lagi ti album badiang iti na padiang album bat vol 2 iti naik na sinding iti naka-upload ko di YouTube ade isa na nalud ti insanan dat na-upload ko na nga iti insanan at sinding daw lah dia vol 3 nga papa-upload ako sinding-sinding di Doni Kinsiang semua lah serat asimbayan lah adit sinding-sinding dola ang ramay mati sinding hitid dila de amo gya ka fokus kay ay ko pagya po fokus sa de ang ramay mati sinding hitid nga papa-upload ako asimbayan sumano lah sinding di Doni Kinsiang lah sinding-sinding na panda di moli piampatan daw di doning may ko pakinangod hila channel di moli alina majinggol lah tinapadya nga vol 5 iti dia tinga naik ko na naka-upload at sinding gahitid ti aysa na tao naka-upload nga tin sana na sinding hitid ti iti dia vol 5 iti dia sinding paling album paling karahian ko ti harit alang-alang magapan ga tinga papa-upload ako sinding dotted sumano lang ay di Doni Kinsiang lah nga iti taod taruhay lah alaylay pakanta to susah ga magihom kasimbayan dat bay na ti jadi saya raki masa ko papa-upload ako pira-pira sinding di Doni album nga iti lah jadi erinat kapelan ko lah jadi andadan na pada kayo lah sinding-sinding na papiampatan di Doni ham moli nga kadada kayo lihiway lah may ko pakinangod hila channel di moli alina majinggal lah jadi erina alansan dat negare alansan dat asanangan ko karangot tit kapelan lah kapiro ba kagun insan tadaw tampinahin na ko pa